Nĩ mũcemanio ũrĩa ũrehete hamwe magana ma atwarithia a nduthi taũni-inĩ ya Thika ũrĩa ũharĩrĩirio nĩ anene a borithi gĩcigo-inĩ gĩa Thika ya ithũĩro kũrũnga ciĩgiĩ ũhagũku wa ũgitĩri na ũrĩa thĩna ũyũ ũngĩhũranwo naguo ũnyitanĩri-inĩ na atwarithia aya. Ciĩko nyingĩ cia andũ kũguthwo thimũ na kũiywo indo ciao ũrerĩkana gũtabanio nĩ andũ maratwarithia nduthi, gũkũ atwarithia amwe makiorotwo nĩ kunĩra mĩitũ ĩno ritho. Wakati umeona mtu anafanya uhalifu na mko wengi kwa hii barabara, kwa nini kwa hii nini? Alafu kijana tu ya shule anakuja ananyang'anywa vitu pale. Na ninyi watu ya bonda tu mnakaa ni kama mnaona ni sinema. Surely hata nikija pale si mimi naona mko pamoja. Tunaweza ungana tumalize hii jambo kidogo tu, watu kidogo hao wanasumbua sisi hapa. Tuwakamate wote, tuwaweke mahali inatakikana. Na mkifanya hivyo tutasikizana kabisa. Na ile kitu staki, no watu wanajiita private bodaboda. Watu wataharibia nyinyi kasi. More very serious because you are the people who are on the ground. Na inasemekana ni boda. Kamando wa borithi augĩte imwe cia nduthi iria iranyitwo thutha wa kũgwatanio na umaramari itirona ene amu nyingĩ nĩ cia gũkomborithio. Arĩa marakomborithia nduthi moritio kũriganĩrwo nĩcio akorwo matikũneana marĩtwa ma atwarithia arĩa marethara thutha wa kũhĩtanwo nao. Sasa kama umekamata pikipiki watu walikuwa wanafanya jambo na wametoroka na mwenyewe haji, sina njaa pale kwa OCS, hizo zote tutauza. Na hii naongea nikisema pia wale watu wanakondesha hizi pikipiki. Jameni, kama tunakamata pikipiki imeachwa na mkora ambaye anahangaisha watu, don't come to the OCS office to demand that pikipiki. Unless ulete ile mtu ambaye alikuwa na hiyo pikipiki. Atwarithia a nduthi Thika mehanĩte gũtigĩra rĩtwa rĩao rĩtirahakwo ndaka nĩ tũrĩa nĩme kũhetũkĩra wandĩkithia wa atwarithia othe a nduthi na ikundi itiganĩte. O mũtwarithia wa nduthi araheo kandi ĩrĩ na namba cia mwanya nĩguo gũkũrana mwena ũrĩa akuagĩra taũni-inĩ ya Thika. Thika yote hakuna bodaboda ambayo yote itaoperate bila code, ambayo itaoperate bila code, na hakuna bodaboda hata yoyote ambaye ama mtu yote muhalifu atafanya kazi ya bodaboda bila idhini ya watu wa bodaboda. Tumekubaliana na serikali, sisi tutaanza operation kutoka saa hii. Nduthi zote lazima ziingie kwa sako na zote lazima zifanye kazi kwa ile njia inafaa. Na sisi kama wana bodaboda tunauliza Wakenya wetu wa kawaida, pikipiki yoyote sio bodaboda. Bodaboda ni yenye iko kwa stage na ukienda kubebo angalia kama iko na code. Kama haina wachana nayo. Na pia wale ambao wana fake hizi codes. Wewe tukipata wewe unafanya kazi ya printing, tukikupata umeunda code pasipo kuruhusa yetu, tutahakikisha umefungwa pia ili tuweze kusafisha biashara ya boda. Utongoria wa borithi mwena ũyũ ugĩte thĩna mũnene macemanĩtie naguo magoti-inĩ nĩ andũ kũiguanĩra na arĩa manyitĩtwo, na thutha wa gũcokerio indo ciao ekwĩrwo makarekererio na gũcokereria ciĩko cia ekinaĩ. Mwanafunzi kama ameibiwa kitu kama simu ama laptop na ameona tumekamata muhalifu, tumempeleka kotini, yeye chenye anafikiria tu ni vile atapata simu yake. Kwa hivyo unastukia tu kesi mingi zile mmekamata watu mmepeleka kotini, hao watu wameenda wakaachiliwa. Ni sababu gani? Hawa wenye victims wenye walinyang'anywa vitu zao wanaenda kotini, alafu wanasema kesi zao siondolewe. Sababu nikiangalia kwa rekodi yangu, ile wahalifu ambao wamewahi kukamatwa wakiachiliwa ndio wanarudia hayo makosa. Akenya moritwo gũikara marĩ cemba itemi-inĩ rĩa kũhĩtana na wongerereku wa ũhagũku wa ũgitĩri. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.